네, 선수들한테 뭐 압박을 주는 것보다 우리가 갖고 있는 거 즐기면서 후회 없는 축구를 하고 왔으면 좋겠다. 우리 선수들이 조금만 더 집중하고 조금만 더 신경 쓰고 하고자 하는 생각이 맞으면 분명히 우리는 좋은 결과를 가져올 것이다. 선수들한테 심리적인 압박보다는 우리 홈에서 우리 국민들 위해서 무엇을 보여줄 수 있는지에 대해서 생각하고 경기를 하게끔 만들고 있다 보시면 되겠습니다. Selalu Kosen katakan kepada para pemain, enjoy, dan apa yang kalian miliki ya tuangkan segala sesuatunya dan bertanding. Jadi daripada memberikan tekanan kepada para pemain, memberikan fokus ya, masih biar fokus pemain kepada pertandingan, dan para pemain kita sedikit lebih fokus dan kemauan dengan kemauan tinggi seperti sekarang dan menjadi satu di dalam pertandingan pasti bisa membawa hasil yang baik. Jadi daripada memberikan tekanan keras atau psikolog, Coach Shin bisa memberikan motivasi kepada para pemain untuk apa yang kita bisa berbuat untuk masyarakat Indonesia yang akan nonton nanti. I try my best, to make the players not get pressured. As I said, just enjoy and try to show your capability as much as you can. And if we focus more, and if we do not lose focus until the referee, the match finishes, and also we help each other, probably we're going to have a good result. So I don't want the players to have a big pressure. Just I told the players, let's think about how we're gonna show our will and effort, to make the people in Indonesia satisfied, for tomorrow. Okay, last question.